Joined the military, I took an allegiance to support the United States of America. I did not ever take an allegiance to support Israel. But yet, I am deemed a threat to national security because I do not support Israel. Seorang tentara Amerika Serikat yang telah menjalani 20 tahun pelayanan di militer mengungkapkan bahwa ia dipanggil ke kantor seorang perwira karena postingan media sosialnya yang dianggap anti-Israel. Dalam video yang ia unggah, ia mengatakan bahwa postingan tersebut membuatnya dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Ia menjelaskan bahwa setelah 2 dekade bertugas di militer, ia menerima teguran resmi karena aktivitasnya di media sosial. Ia juga menyebutkan bahwa ia sedang dalam investigasi sebagai ancaman keamanan nasional saat video tersebut diunggah. Menurutnya, bukti yang diberikan oleh pihak militer adalah postingan anti-Israel yang ia buat. Ia menegaskan kepada perwira yang memanggilnya bahwa ketika pertama kali ia bergabung dengan militer, ia telah mengucapkan sumpah setia untuk hanya mendukung dan membela konstitusi Amerika Serikat dan bukan Israel. Ia merasa bahwa dukungannya terhadap Palestina dan penolakannya terhadap apa yang ia sebut sebagai genosida terhadap rakyat Palestina membuatnya dianggap sebagai ancaman. Ia menyiratkan bahwa dirinya dianggap sebagai ancaman keamanan nasional hanya karena tidak mendukung tindakan Israel terhadap rakyat Palestina. So after 20 years of service in the military, yesterday I got pulled into an officer's office and counseled for posts that I have on my social media. During the counseling, they told me I'm under investigation as a threat to national security. When I asked for proof, like what the posts were yesterday, they refused to give it to me. They made me come back today to further go over stuff. They gave me the proof, and the proof they gave me are anti-Israel posts. Now, when I joined the military, I took an allegiance to support the United States of America. I did not ever take an allegiance to support Israel. But yet, I am deemed a threat to national security because I do not support Israel and their genocide against the Palestinian people. Yes, you heard that right. I am deemed a threat to national security because I don't support Israel's genocide against the Palestinian people. Since when does not supporting a foreign nation get a U.S. soldier investigated for being a threat to national security? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.